month ntukwembere mweri wa muwanja mwakeni ya 2026. Good morning na karibu sana kirendeto cha Meru TV rukiri wambita muthoni wa kiramana mitandao yetu ya ukinyanileta chinche Meru TV Kenya rutere rwa Facebook na kinya rutere rwa YouTube betana mbere na ututhiatira kendo gwatandeto warachi utunduka Meru omeya Meru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya pamo bakari kumantereche gitimbine au kaunti ya Meru ibachumirite na kugwata mbaru murandirete ni thirikari yo wakagarwe rais akaunti ya Meru na kinya wa kibwakeni kiande bakiaria kariba wete mirandi kethira itetheria nene akariba Meru na kinya Meru ikomba kwithira igiukiro ntubura bagwite nende ati mirandi yonthe ire kuretwo ni thirikari ibati komba kwithira kirianwa na niyo ntubura butumite bakameneria abunene atungire bara bethirite bagechumire na kumeneria mirandi ireti ni thirikari riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Gikundi kia bunge la mwananchi kuma Northimenti ni barombete ya Meru kuamukira mirandi ya thirikari na njara cio ijiri bakimeneria atongere bakoregana na mirandi ije kumana na mabatara jao bare boene aria bauritie mwingi bakarwaga na mirandi yonthe ya thirikari bateamite kuthuja uguni bwayo. Tafadhali kwa wale ambao wanaopinga, tusipinge maendeleo kila wakati maendeleo ikikuja Meru County. Maana tunajua ya kwamba maendeleo haya yana advantages na yatamake economy yetu ya Meru kugrow. Nyaba atuye ne tukonera ngugi antu bara bakethwa beruga au mejengore bakonera ngugi ba mami betu tafadhali ya Meru tutigeni kwa erua na tutigeni rego kama tairo akiri ngugi ji chionze chieja Meru batu Meru ya panuka neka city no ndukwae biashara ya Meru ikethwa chipanuki hoteli chietu ikona ngugi na betu bakona ngugi no ntubwae ngugi ikethwa ili aja ni nyingi. Tafadhali tuerevuke tusibebewa akili na ndio tunasema ya kwamba mambo ya kusimamisha katika kotini pia tunaambia hao koti hiyo iwe ni emergency case isuluhishwe mara moja, tuingie kwa ground, kazi iendelee. Anto bakairo ne anto bara bakuchwaite na anto bakichwaite bachwaite ben genuine bakimenya gati manzo yo gutete mwananchi patie corona jo maindo ya kuja Meru chezo ya keja Meru direct ni araba itokirite ngavana Mutumanto Ethingia atura Mutumanto Ethingia na ojo ogo into bya Meru bira wiyete okuro nuyete tafadhali twatutethia kurio choki into bya Meru no ntubwae ukona mantu dona mutanganga jare onere ngari ne mwanki ngombo kwereza so ntwaleke gwite mutuma bire yete mpanga tha ijo tukumenya ngavana Mutuma na yete into bibingi sana ni ore tutetu no ore baije obisine na ito kuromanya gitengo kia EACC kiambire kwanje guchunguza imijitira umo obisine ikena tumenya bionde bira biurite na tuma utugete yake ngavana ore ongi wareku katugacho kintu bya Meru na ntu bati kwintu bya Meru ibaretere Meru into byao ikenda bomba kubitumira na bomba gweta na mbere. Bwana Mutumanto Ethingia, sisi tunaona hausaidii serikali ya tutam. Tafadhali tunataka utoe msimamo mchana peupe ndio sisi wanatutam pia tujue tuko wapi. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbeita Mutugi wa Kiambi. Kiambi no tuboriboti uranjira ikinyanilite orira mwaka ajwa kigina ya 2025-2026 iregiri kumba kwithira ayukithira nende akari abakumantere chanku bogicigo nembunge ke Southimenti bachiumirite nende na kuona ne kuria kwaniro ko bakiwa ute maendeleo ya kuoneka yethirite ya kireto akaunti-ne ya Meru nendi boretie arwangirwa audit kumba kwithira bakiliunga akaunti ya Meru na kinya kuthuya na kuona ambecha kio mwaka ya 2025-2026 ningwire kuchiromberu kwithira chikiri ta kaunti ya Meru bakiwa bo akariba Southimenti utiwiti na mbere bonete kumania na mbecha ini riboti mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma nabo akariba nkubu ni baugite bationete mirandi ya witi na mbere kuma ki gavana wa Meru Mutumanto Ethingia ni araba itete migambo iji nyuma ya mutongeria uju kuthiria budget imwe ya mwaka jwa 2025 na 2026 ari utongerie ne nkuruki ni baugite nuntu mutari mathabu ariuga gavana uju nethirite agitumira mbeca cia thirikari nethira akimenya gavana Mutumanto Ethingia kinyawe ni mutongerio maendeleo maratasine maendeleo jonde tietho je maratasine yake lakini ukeja groundine ote maendeleo ya kuoneka janko boke yo thioro ko no re kali finance ugo atwika imto itete ngugi
tutethwa twina njira ithukio kagutwika wanabiashara batikumba gwita nkubu ukeza kwija nkubu batu tuyaiti bogo ti bara banene lakini nkubu niyo ina rukorora rwingi nkubu street cha nkubu tutona kaburo inyemwe ya mutuma nkubu yozori marinya uketa thokone yongwa tutiona kirinya kya mate nkubu yozori rukwake ingi tutigerie tukuretero ndawa cia korera oni ngwitikia utikio ngabana mutuma athithiritie antu ba South Cement na oni ndemo kalio South Cement mutuma ntoithinkia ugo kuma kawira mwanga charuma guti maendeleo twarara tonete ndene South Cement mbeca igu atwika no ntuite kuoneka ground ine na county ine kaba alitaira kawira ite ya kurita ngugi kumbe alita kawira beja kurambia na nde ali gutebuo nkurukia karibaba ni borite rwangiro thuthuria EACC kuriunga ja county ya Meru kuthujora gavana uu atumirite mbeca cha thirikari ni untu gutikio buru gavana uju ethirite akiretera akari mbeca uci thithiru uchunguzi kethara itumiri na wanasiasa bau bangi ichokwe county ne katugatura thura antu batina maende antu murume ba ai ba twairiria kawira eta ewo tengo gikuoneka ni kumanisha mbeca iu kwino ciumba kwa itumiri kungi na nau itumiri kungi ni batere kuthingatwa ikonekana ni itumiri kuna mbeca irarankire mutume namba 2 irarankire mutume namba 2 inkona ici aretere gukungumana na aria kenda ethio namba 2 EACC bo batere otoriungira na bukariunga ofisi nenge riunge ni ofisi ne ya gavana mutuma ntuithinkia ura we kuthaiti no nto tutikuona utumiri bwa mbeca iu bwe arari no ethire inyomba cia wa gwitagwo kana kugura ingi Karen kintu kira tumba kuwa tonga kabao kara twikirite ara kaandikwo kira itu road gute kintu tuonete nkubu kumania na mtuju bakirikiria ni boritie gavana uju agata kanya kawe kwijaimente kuromba kura ni untu jora aregete kureta mirandi ya witi na mbere kinya babatithira bakimwa kura ciao kuma to gutethia to gwika gitene na South Cement ya gutethiririe gwika gitene kiu MCA betu ibo bakinda na ugwe bakuririra gite beta mwanka nara bakinda na nteto era otonya gitene na batu turi antu ba South Cement itu turigitie na mutuma to kwiro keja kuturomba kura cietu 2027 ugo manto ya after mutuma aga stress go ya kuromba kura utekeo Bruno ntu gutekea kuthithia gutekeo kapisa mwaka juju je tanga yete tena ya twithanire ndabene tumbe kweberia mtu turete viongozi babega bara bena ne buru tuteko mwana kiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam Jeff Wagitumi mwandiki wetu wa Ndeto kuma Nterecha South Cement na ibo ya sana Chief tugitana mbere gavana wa county ya Meru mutuma ntwethinkia na rurite rwangi kana wakibwa and dispensary na kinya matanite akiri dispensary ekibiro irere wandine ya thona bagwatanirite na MCA wandi ya thwana nji muchui gavana akiere na gwite ageta na mbere na kugwatila witi na mbere na kinya mirandi na murandi yo wa matanite kenda gutigira nende kurendera betete kwe watwana batikure thina kwa kaita hanekanirite mashini kathumba na cheki nande cha utire ithimi bikumba kuthira bigita na mbere kubwithika akiri dispensary na kurukine kite wirane abo kuliunga akiri wa kibwa kuri abo kuliunga akiri wa kibwa matanite na kutira nende ni wako boya na mwakire yo kinande kenda ikurubethira bakigunika kariboti mwandiki wetu wa Ndeto Famega K Ameru itutwire twina thirikari cia county ngai embere tutiringirwa kura ya mweri yo enana tuchiere twetu twanthuki ya kira munyana ichunge tetu twiriko tetu tukurua thai twana turithira turirite kou twana gutubatire kwithira turirite kou twana mana 6
baria mangavana yara makoro batwire na mbia ciena nyakutu bakeya bena mbia ciena iwete to ino ndo ciekirwe ciena nto orona nto mbete ciena morari mutuma noe bala ite mwaka yo mwethere kuo na batwe anto tuitha mbete cia kampeni te barabara tukwenja nende kabo mbo twinga batwe na mucho ino ndo tuthena bio bonenkera baube na mbete ciena kutu bare da bokare kura ne ono mutuma kurubo nde bakareta na nyaka wera nonto ariire meakere na nusu atenja ka barabara ya kainyawe to kaitha ciawe kinyawe areta butira turendo mwira ongele nyang'ombe atureta ira ng'ombe mwemwe kwenda kuiwa nonto wena utwenda na inyake wondi yetu na bandu ngwiru kuburi turitete na kwenda kura ngwicha kwiro tutethetie barabara mwana nkoro chukuru tekinyeka twekirite barabara maramu 3.7 kilometers kango mwanka kilodhora kumwenda twekirite barabara kilomita inyamaramu uni kiroto grantu rankirota kabisa na vile ndiraira ko ichi bitarenga bana yumba kubwantu babaraka kuruma wasiuru irwarenga bana twina wea ana bara bonde bairie becherero isiulu irwarenga bana nkurombo ntethie matanete to medhirie araka bro kombe kanya kombe ka muru kwembere mbere twita kurene to medhirie la baro trero rurare ruare utumba kumenya muri oyo ritranto ba nandero machine era ke tiganya westi narere ime adene yake na isiolo narere i Texas. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto no tuburiboti una njira ikinyanilite mwandiki munene wa kiama kia NAT kana KNUT kia arimu bijikene ya Caston Miungi na aciumiritie na utaririe bura macukuru yethirite yekulukira mathitaria kathumba no ntubo wagibwo mbeca kinya nyuma ya thirikari akumba kwithire ikika wira nebo kurekeria mbeca kiri macukuru gwite thirikari yombete kwithire ikika wira nebo kurekeria gicunci kia 50 kiri tamu mbere gicunci kia 30 akiri tamu yele na gicunci kia 20 kiri tamu ithatu ntubura mwankira thaibo tumbite kwithira abwe kinyanira kiari na wete akinyendira na bachokete cukuru nyuma ya midterm nende bachokete cukuru na ara ura cukuru chithirite chikulukira kaita kakaumu na no ntubo kwithira kinya cukuru ira nditabo ba kwithira bakimama kwina chimwankira nende ite na into byari tobethira baitumira video kinya bya kuria riboti mwandiki wetu wa Ndeto mutugi wa Kiambe. Caxton Miungi mwandiki kirerwangirwa nataja kaunti ya Meru na ameneretie thirikari nene kumana na kiria kuganiremetwo gututira kithomo aja nthigurune akiuga cukuru kathumba ni gukurukira kinyamara kia wagi bwa mbeca kwithira thirikari itakurekeria mbeca iji kuringana na mutaratara. Thirikari is supposed to connect a capitation 50% first term, second term wanaenkanile 30%, third term wanaenkanile 20% kibeza wili kunenkana chionde. Lakini ya 50% first term itireja, second term 20% itija 30% dira. Na ya first term wila batele term balance. So I know for certain secondary school, it has got a balance of 32 million kumake thirikari. 32 million. Na utakana ande atukonde baada ba supply date ko aba bagwite principal mbesa na tena na siasa yarigiro kameme na thirika inenenkanire ni ontore Miungi kuria bunge gukaukia maguru kuona kinya kire budget ya thomero ruarua kithomo mono kia na ba primary gititegeri bwega budget ya thomagwo we have got 26.4% ya mbeza ya ministry dema ministry education and engagement na kwenda kwena increment ya 81.something%. When you go to primary school, banengeli 7 billion. Na nojo banengeli last year. Ato koje ka primary school ite kwenda growth kani hata. Those are things that we want our MPs to go and ask there. Teba kuruka jamaa tu kwenda kwa jamaa tu jamwe. Because primary school is the backbone of every education in Kenya. Kwenda mani wongo. Miungi uria wonanite wirubwa guchwa gite gia seneta wa Meru. Augite agatigira na kuthingatira mbeca cia mumeru kuona mirandi te maukune akithithikite. Tunajua kuna barabara ambazo ukienda kwa vitabu zimetengenezwa lakini pesa ziko kwa mfuko. Kuna miradi ukienda kwa vitabu imetengenezwa lakini pesa iko kwa mifuko, lakini kwa ground hakuna kitu.
Hello? Tunaelewa? So those are the kind of things mimi I will not stomach. Lazima niseme because kazi ya senator sio kufanya ni kwenda kuleta pesa huko, viongozi watumia huko. Sami sitanyamaza nikiona watu wanatumia pesa. Akiromba riu Amiro gwita na mbere gutetera mirandi kumakira thirikari nene kwithira Ruto nowe rais wa nthiguru. Tiere ne dingata wa hii. Hai ndagwo ubwe tegemewe kuga u. Tiere ne dingata wa hii. Na hai no president of the Republic of Kenya na no tiere na tekara uma dingateni mwaka ugoti bwetu tuone bugwitai. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbaita Mutugi wa Kiambi. Ibaya muno Mutugi wa Kiambi Rigathi Gachagua nura wari munini wa rais Kaitene Gatikura na kurukinwe mutongeria wa kiama kia DCP na nakuruira giti kia urais mwakini ya 2027 na chumirite na kutharikira thirikari ya rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki ndikira nende bakuganika abakumeneria na kinya nikabakumeneria andiki bandeto akiari na gwite andiki bandeto na kinya nyumba cia ndeto ci na wuru bokumba kwithira bakiandika ndeto obora kuri yari ti nyuma ya andiki bandeto akomba kwithira bechitirwa uturo untubura gwite bune ndi nikiutate na katiba na mwandiki ndeto aina katibera imukariti riboti ya mwandiki wetu wa ndeto chief wagituma on media crackdown and suppression of media freedom by William Ruto and this rogue administration. Today, I'm concerned as you are on the threats to the media and freedom of expression, media freedom in East Africa and in particular here in Kenya and Uganda as we approach the 2027 general elections. We have had a bad pattern in Kenya that ahead of general elections, journalists and bloggers get targeted by unpopular regimes that fear the power of the people at the ballot. Some journalists or bloggers are either disappear, they are silenced, compromised, or killed altogether. It is shameful that those stifling the media are on a barrage of attacks on the media are a product of the media and freedom of expression in Kenya. But for this regime led by a crooked dictator, learning from his counterparts in East Africa, it is worse. Journalists covering corruption stories, abuse of the rule of law, wanton looting of public resources, and other beats, and who have refused to be silenced, unintimidated, or corrupted by the state, live under perpetual fear, intimidation, and daily threats from the state machinery. Media houses that are firm on their independent editorial policy have not been spared either. Notably, on 25th June 2026, in the full glare of cameras, we witnessed a police officer throw kicks at a journalist in Nairobi streets for no apparent reason. Further, on 26th June 2026, 4 armed men believed to be police officers from the dreaded Killer Squad, Nairobi Sierra, armed with AK-47 assault rifles, attempted to abduct the Standard Group Nakuru-based associate editor, Mr. Nixon Kiprotich in Nakuru. This failed. It is saddening and painfully unbearable that on 24th and 25th June 2026, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of our Defense Forces, Mr. William Ruto, on his official X account, launched a barrage of scathing attacks on the independence of the Standard Media Group. This was after a series of uncomfortable stories about this regime, and more painfully to him was a story on William Ruto gallery of lies. This attack is an open defiance to truth and total war on the freedom of media as stipulated under Article 34 of our Constitution. I am aware that the journalist Vera Morara, who did these stories at the trail by security forces 24 hours every day, and if anything happens to Vera, William Ruto must be held to account. Mr. William Ruto, the media does not live under your mercy or privilege. If you think the media is your enemy, you are mistaken. Wait for August 10th next year.
It is further alarming that some few days ago, journalists attached to MediaMax Limited were sanctioned for physical and online bullying by state operatives and bloggers. Their safety and privacy were compromised and exposed. Hiyo ni ripoti ya mwicho kinendeto cha Meru TV rukiri ntukwembere mweri wa mugwanja tanambere na ututhiatira ndene ndegete kuria nkethira angechokera kiri chinchi ketu kia biele kia mubango yo turinge imena rankethira nkimburika ngathiti ya The Standard.